owamthanda ngayo utsho uthi khona uyelani kwelathanda owamthanda ngayo waqala Eliana wongena ufike endlini kaThixo uthandaza ungajongi ukuthi bangapha abantu abangaphakathi kodwa ufike udumisa uThixo wakho yonke into yenziwayo endlini kaThixo nawe ufuna uba nesandla sokuyenza ngoba ugcwele uthando buyelana uThixo ufuna kubuyela kubhalelwe ibandla apha kubhalelwa ungamntomnye kubhalelwe ibandla lase-Efeso kubhalelwe ibandla lase-Holi buyelani maholi eluthandweni buyelani eluthandweni lendlela nanimkhonza ngayo qaleni uThixo nayifunayo ngoku buyelani eluthandweni buyelani